MC wa wodi ya Igamba Ng'ombe Njeru ing'araugite nchera ya Kathwana itibatere kuthamwa gutina uge bwa mwingi. Njeru ugite juju ni jwa kimurandi jwa thirikari jura juri ntere una kuga juthamwe no gutiga akari batena kya gwikumiria ni agwita na mbere na kuga kwa miaka iria yonthe ngavana Njuki ethirite arigitene Kathwana itagunika na kwau ni batere gwikumiria murandi jo wake. Paul Wakabithe na Chwikinya. MC wa Igamba Ng'ombe Mheshimiwa Njeru ing'araura akiariugite nchera ya Kathwana gwegwe kathamo watabura gukumumungwa uchingi wa wakachibitari ni kwiro winjirwe aguniki ngomba itigiria yumba kuthamwa prisons kathama itukwenda kumenya kathama tukithondekagirwa ki kugitwagiri tukwariria ikithama imbi tukuona itikerwa ni wakati kuthamithia prisons lakini ndi ara prisons yiri kwathaka gwithirwa gantu bakwenda kuia mundora no ndimbigitwe fununu kura tubakwenda kuia munda indi gankauga tukarieni Bwana Charles na orimo ukari wa dini eno akiwatambaru anene yendekithiria ri no turiuga tukwirwa prison ni twike relocated lakini prison ya twike relocated prison ni nenkerwe kintu kake kwenda gwaku tukione tutumba ku relocate prison for the sake of relocating the prison na bado dikona to relocate kenda tona bio daino kriteria Kathwana utich bitari omba wikumiria ni komaro kuyonka ni komaro ku private hospital twenda weka gitakange the last regime yugete baka referral hospital Kathwana right away itu nitwe corporational twakiro referral hospital kenda mukali wa Kathwana mukali wa Igamba Ng'ombe mukali wa Tharaka Nithi aina hospitali operational tairashi chuka ebu na kwa kungi. Njeru ringi akiwa thoko eno ya Kathwana irito gakirire ogweti nunkambo kwa kwithirwo ni ateanirio bururu no utongoria bwa county eno ya Tharaka Nithi tukwariria mirandi ya national government wana president aya twantikantaie kana gukoneka nafasi yenu erwe na mbele cia county chitiruta wira no mbele cia Tharaka Nithi county tiruta wira turarire mantu ma national government monka bakanenkerwa nthinje no twakuruta kwakurea kurutira antu wira na kuringana na Biblia majukumu mawe munenkere no agire tukumarutithia wira ware akumarutithia wira uketherwo uri answerable no karingwa iboko bingi muno ngerugia boro wiciria obisira chamberu thirikari itwa complete na antu bonde benda makathwana kenda mukali wa Tharaka Nithi seriously ona wobu Kathwana no tugeteganirwa na antu bonde ne ndikota ya Tharaka Nithi iware haraizi wa nthiguru Dr. William Ruto akwirigirwa kurionga kauntini eno mwanjirioni wa mweri wa ithatu ganyuma ndionga cia mujumbe mwekuru Susan Ngoa Mwindu kiricigo mbunge kauntini eno akithocegia maendikithiria makari ende Mheshimiwa Kithinji uranwe MC wa Dia Magumoni declare Igamba Ng'ombe analid area. Hiyo ingine yenye imetokelezea vizuri sana ni mambo ya stima, and of course hizo zingine zote waliongea kuhusu zile barabara zimekwama sikaweza kutatuliwa, na ile tunataka sana kuongea ni president naye akija ni vizuri pia tupatie mirandi mpya, isikuwe ile mirandi tunafungua ni mirandi ambayo imejengwa na pesa CDF. Tunataka kuona hiyo pesa inabaki Nairobi nayo inatusaidia namna gani. No wakankuga Mheshimiwa Susan ni mami mwega na ningoona atubire tugatubirete mbere iko sawa. Ujumbe mwekuru Susan Ngoa Mwindu na orano agwe deputy party leader wa the service party arambire muthenya gwegoro kuthungurumania muratho gwa Kariba county ino baraniria maraba kaira Rais William Ruto ngiripotera uru weekend kuma Ntere Tharaka Bicho Paul Wakabithe.